Severna Mitrovica, za neke grad bezvlašća, za druge svevlašća. Pored silnih domaćih, srpskih, albanskih, međunarodnih i stranih institucija i organizacija, građani se pitaju u čijim rukama je sever Kosova. Kako žive obični građani, Srbi u severnom i Albanci u južnom delu grada, a kako neobični Albanci severno i južno od Ibra. Gost emisije je potpredsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, Emir Azemi, koji dolazi pravo iz bošnjačke Mahale, najmultietničkijeg dela na Kosovu danas. Izvolite u Slobodno srpski. Gospodine Azemi, dobrodošli u Slobodno srpski. Miroma, fajn deret, hvala puno. Često u ovoj emisiji govorimo o severu Kosova i njegovim specifičnostima. Gledamo da tamošnju situaciju sagledamo iz različitih uglova, pa i iz vašeg ugla. Ko drži vlast po vama u Severnoj Mitrovici i drugim opštinama na severu Kosova sad? Pa ako gledate na pravedni način, znači u Severnu Mitrovicu i na severne opštine vi imate legalni i legitimni predstavnika, znači građana koji su izabrani tokom lokalnih izbora koji su se držali 2013. U stvari tamo sada mi imamo te institucije koje su legalne i pravedne, ali na neke slučaje vi znate i sami i građani to znaju da u Severnu Mitrovicu i na severne opštine, na primjer, ima i paralelne institucije Srbije koje još dalje tamo funkcionišu, koje bi trebao u kratkom roku znači, da se ugasu. U Severnom Mitrovicu vi znate da imate i administrativnu kancelariju koja funkcioniše znači, u skladu s zakonima Republike Kosova i tako znači, mi imamo ovakve institucije na ovu nastalu situaciju posle znači, političkog procesa na severu. Jasno, vi, kao što rekao smo, zapravo tamo imate nekoliko sistema vlasti, imate taj srpski sistem, imate tu administrativnu kancelariju Vlade Kosova za Severnu Mitrovicu, koju pomenuste, imate i međunarodni protektorat, odnosno UMNIK i dalje, kao i svuda na Kosovu, je li tako? U stvari vi znate da administrativna kancelarija je kancelarija koji pruža usluge građane tamo. Vi znate da predsjednik opštine još nije... Jasno, da, ali to je privremeno. Pričat ćemo malo kasnije i o administrativnoj kancelariji, ali sad navodimo koji sve sistemi funkcionišu. Imate i ovu opštinu Severna Mitrovica, kao što sad rekao smo. I koji po vama od ovih sistema svih koje nabroja smo i vi i ja, odnosno institucija, najbolje funkcionišu za sada? Znači, administrativna kancelarija. Taj je pravedni organ koji znači, funkcioniše još dalje, koji daje znači, usluge građanima koji tamo žive. Znači, ostale znači, institucije su protivzakonite, iako ne deluje tamo. Dobro, vi niste protivzakonite. Ne, mi smo zakonska institucija, ali nismo izvršni vlast. Mi smo skupština koja dovedemo odluke i koji smo najveći pravni organ u nivou lokalne samouprave. Jasno, ali dobro, imate li vi utisak možda da su građani na neki način iznevereni time što... Ako pričate realnost, u Severnom Mitrovicu imate jednu konfuznu situaciju gdje tamo imate, kako ste i vi rekli, 2 ili 3 institucije, ali ovo je jedan politički proces koji traje još dalje. Vi znate da Severna Mitrovica i severne opštine nisu znači, učestvovali na kosovske izbore od posle rata do 2000. Jasno, ali jesu sad. Što toliki građani izađoše tamo na izbore ako sad ta administrativna kancelarija, kao što rekao ste, jedina tu radi nešto, neki posao? Da, pa vi znate da kako stoji u stvari predsjednik opštine nema političku volju ili ima neku presiju od strane, znači da ne bi usvorili znači, izvršnu vlast.
dokle vi nemate izvršnu vlast, a to je na moć predsjednika opštine, A znači on to nije uradio. Ja vidim problema znači kod izvršnog vlast, jer predsjednik opštine nije uzeo svoje nadležnosti koje im pripadaju znači zakonski i posle ove izbore. Znači tamo istina je da građani još dalje se varaju, jer ne može znači predsjednik da im pruži njihove usluge koje ni tražu. Samo malo, znači osnovni problem zašto vaša opština još uvijek nije funkcionalna je šta? To što... Predsjednik opštine nije imenovao znači direktore i nije stupio na dužnost. Znači, Što nije imenovao? Ko treba zapravo da stvori te uslove pa za ja taj sam rad? se zapitao za to i znate šta, odgovor na njih je ovakav. Kaže, pa čekajte da čekamo šta će da se radi u vezi ove zajednice, pa potom izgleda tu je neki politički problem. Kakve veze ima zajednica s tim? Tamo ostale opštine na severu pa to funkcionišu, ne znam, pitanje- Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, čini mi se, imaju svoje... Nema, to pitanje treba da mu stavite i gradonačelniku, znači on bi možda bolje bi vas odgovorio, ali ova situacija koja je nastala tamo jeste politički problem i znači i politički problem jeste to što opština Severna Mitrovića još dalje nije funkcionalna na 100%. Ili se sekira taj Goran Rakić, gradonačelnik, što mu opština ne Pa i radi ovako baš da ga onako kako gledaš treba? ne bi rekao. Ovako znači da ga gledaš ne bi rekao, danas smo imali mi skupštinu tamo. A šta vam on kaže kad jel vi tražite da to... Pa kaže polako, ovo je politički proces, ne žurimo. To je odgovor. Dobro, a možda se zbog te situacije nervira ovaj ministar za lokalnu samoupravu, Slobodan Petrović? Moguće i to, ali mislim da ne znam da li imaju tako dobro Jel kontonaciju. nas pita on nešto, jel nas obilazi, jel predlaže, jel vlada situacijom? Mislite predsjednik? Ne, Petrović. Ne, ja nisam imao nijedan sastanak, mi tamo imamo, znači... Ste se obraćali njemu da to reši? Mislim, nije sad valjda tu gradonačelnik Bog, što bi se rekao. Ne, ja bih rekao ovako, imate situaciju ovako. Ako imate bazu, znači nove opštine, to je ova nova kancelarija što je se stvorila, ne znam, 2012. ili 2013. u stvari, to je baza nove opštine. Govorite za administrativnu? Da, predsjednik opštine znači sigurno samo treba da transformiše tu kancelariju na novu opštinu, ali kako ovo izgleda, nema političke volje, kako sam vas rekao malo pre, da se ova kancelarija stvori znači, na ovo vreme opština Severna Mitrovica. Znači sigurno to će biti, ali izgleda će kad se još neko vreme, ja ne znam zašto, ali imam utisak da ima znači, neko političko znači, presije od strane. A kako narod, kako građani reaguju na sve to? Pa građani Ipak tamo su su građani izašli navikli. da glasaju, oko izbora je tu bilo povuci, potegni i sad šta, neće vlast. Ovo me pitaju i moji građani tamo gdje živim, znači ne samo albanske zajednice, bošnjačke, turske pa i srpske. U stvari ovo traje još dalje. Ja mislim da međunarodna zajednica koji je bio znači, faktor ili koji je bio znači, taj deo strane koji je dao znači, doprinos da se znači, dovede do briselskog sporazuma, ja mislim da oni trebao bi da pravo pritisak na predsjednika opštine da izvrši svoje dužnosti u skladu znači, svom mandatu i zakletvu koju on je dao pored odbornika. Jasno, i vrapci na grani znaju da je ta administrativna kancelarija stvorena zapravo do izbora, dok se ne završe izbori, dok se ne izaberu ovo. A možda šefica administrativne kancelarije neće da preda vlast, možda je tu problem. Ne bi rekao, znači šefica kancelarije tamo ne bi rekao da neće da preda vlast, ona je imenovana i kako je imenovana ona može da se razreši, ali tu je politički problem između, znači, rekao sam vas, predsjednika opštine i centralna vlast, gdje vi imate predsjednika koji, u stvari, ja mislim da on neće još dalje... Dobro, neće on mnogo toga, ali ima neko da ga natera iz centralne vlasti, ne znam. Pomenuh malo pre Ministarstvo za lokalnu samoupravu. Ja bih verovao da to je pitanje za ministarstvo, ne za mene. A dobro, šta vi mislite? Moje mišljenje je da predsjednik opštine treba da obavi svoj posao u skladu zakona. I on kaže neću i dokle to može da traje tako? Pa zašto neću? Sigurno on ima nekog njegovog razloga, ali za mene nema razloga. Za vas nema i za građane nema, ali verovatno i za neke institucije koje su nadležne za tu opštinu, a to je u ovom slučaju resorno ministarstvo, je li tako? Da. Za lokalnu samoupravu. Šta oni rade? Ste se možda vi obraćali njima da im kažete, ej ljudi, rešite ovo? U stvari, znači, gradonačelnik često obiđe kancelariju tamo. Ja mislim da
on već tamo ide, znači sigurno da bi gledao kako idu stvari. Ja mislim da on je Koju kancelariju? Administrativnu kancelariju. Znači ja ga vidim često tamo, šta to on tamo radi ili zašto ide, sigurno je to pitanje za njega. Ali Ali ga pitate vi nekad na toj sednici pa mi smo ga skupštine, pitali na ovu opštine? sednicu da znači kaže? u skladu s zakonom on je trebao da dođe da da izveštaj u vezi njegovog rada, pogotovo za ove 8 ili 9 mjeseci, ali on je nas dao znači odgovor da čeka da od 2015. posle stvorene znači vlade Kosova, znači stvari ima da se razviju na dobro. Mi čekamo sad znači 2015. još jedno mjesec dana pa da vidimo Kako da se ima radi. veze nova vlada sa vama sad? Pa tako je odgovor. To je odgovor, aha. Dobro, a šta je po vama najveći problem Severne Mitrovice danas? Ima ih sigurno mnogo, ali šta je najveći? Pa vidite, ako gledate Mitrovicu u prošlost i današnju, veoma je žao da pričate za Mitrovicu. Ne kao građani, nego i kao znači, analitičar, političar. Zašto? Imate situaciju znači, u jedan gradu gdje živu sve zajednice, a u stvari nisu slobodni da kretaju. Znači, mi imamo u sred mosta jednu barikadu, to je veći problem. Imamo drugu barikadu pored Bošnjačke male, tamo tehničke škole. Imamo nerazvijenu infrastrukturu. Imamo ekonomske probleme. Sada ja mislim da Severna Mitrovica više nema etničke problema. Dobro, to je nekoliko problema. Pitao sam vas šta je najveći. Ovo je znači politički problem. Najveći problem je politički problem, a najveći problem je znači barikada na mostu, infrastruktura, nezaposlenost. Ali ja mislim opet da prva je znači barikada. Ali dobro, ima drugih mostova, ima drugih prelaza. Ali to nas razdvaja, to nas vrata u prošlost. Mi trebamo da idemo u budućnost. Mislite kao simbol je loše? Da, ja sam rekao danas predsjedniku opštine da razlika između vas i Pantića je ovakva, da Pantić nas doveo u barikadu za kamene, a ti se nas doveo za sveće. Znači, ako Pantić je stavio barikadu, vi održavate barikade. Situacija treba da se promeni. Srbi, Albanci treba da mislu i Goranci, i Turci i sve ostale zajednice tamo da mislu kao budućnost. Nećemo da zaboravimo nikako prošlost, ali za našu budućnost i za našu decu trebamo da mislimo i da idemo napred. Nama je ovakva sudbina da smo jedan pored drugog i znači mi trebamo, iako se razlikujemo, da radimo i da živimo zajedno u dobrobit svih građana koji žive u Mitrovicu. Dobro, sad tu stajemo, idemo do naših građana. Njih smo isto pitali šta je najveći problem Severne Mitrovice, pa da vidimo šta kažu naši gledalci iz Severne Mitrovice, Gračanice i Prištine. Problem je sve što je problem. Sama riječ, problem je problem. Problemi se savršavaju ne sa problemom, nego sa dijalogom. Ja mislim tako. Svugdje u svijetu, pa isto i u Mitrovici. Mala koordinacija sa Srbijom. Nema više koordinacije, bilo i bolje. Pa vidite sada, Severna Mitrovica mnogo smatraju da je politički problem. Pored političkog problema ima i ekonomskog problema. Tamo najbitnije i najosnovnije je da obe narodnosti, znači Albanci i Srbi, da živaju zajedno i da rade zajedno, kao što su radili uvek. Pa ja ne vidim tu nikakav problem, jedino možda ako ovi Albanci, ako su u pitanju Albanci, znači za Srbe, mislim da nema ni za jedne ni za druge nikakvog problema. Mislim da je sigurnost. Nikakvi problem mi nemamo, samo da bude mira. Problem je da treba ljudi da se integrišu u jednoj zajednici, bilo koji, bilo sa albanske, bilo sa srpske, treba da se integrišu. Bezvlašće. Vožnje bez tablica, nepoštovanje zakona, zatim plaćanje poreza, električne energije, znači totalno bezvlašće. Najveći je problem što oni ne sarađuju sa kosovskim vlastima. To je najgore. A to mora da se uključi u instituciju Kosova. Problem je za parking. Ovdje više ima automobila no što ima građana u Kosovskoj Mitrovici, severni deo. U pitanju ove pare sad, treba da se deli, da se razvija to Mitrovica. Treba i oni da imaju budžet
Tu je problem najviše, drugo ništa. Saobraćaj. Severne Mitrovice, problem je svašta, što nije problem gore, svašta je problem. Korupcija, nevlast, policija, žandarmerija, šta god hoćete, ne. Integracije. Oni su sad na dve stvari, ne mogu da se opredele da li će da implementiraju briselski sporazum ili će ostati u sastavu Srbije. Toga, ne znam šta da ti kažem. Nisam političan. Pa bezbednosna situacija, vidite kako ljudi žive veoma napetoj situaciji, vidite, država bez zakona. Šta da kažem? Ne znamo, Boga me. Pa ne znam, nisam gore, ali ja mislim treba da se slože gore, da uđe u ovaj sistem kosovski i to. Samo mir želimo. Šta, problem? Nikada nikakav problem nismo imali i hoćemo mir. Dobro, gospodine Azemi, evo, videli smo i čuli šta kažu naši građani. Odgovori su različiti. Mnogi građani rekuše ono što i vi, da je politika problem, odnosno da su ti politički nekakvi događaji najveći problem. Imamo, neki građani su rekli da je u pitanju bezvlašće, nesaradnja sa vlastima u Prištini, neki rekuše da je parking, saobraćaj, ne znam, ima više automobila nego građana. Jedan građanin pomeru policiju i žandarmeriju, nema valjda više tamo policije i žandarmerije, mislim, ove srpske. Pa ako gledate, bukvalno sve ove problemi, znači, jesu na Mitrovicu. Prvo jeste istina da u Mitrovicu, znači, bezbednost je problem. Znači, na nivou, kako da ti kažem, komunikacije ili, znači, nivou, znači, parkinga, što je rekao, putova, ili imate tamo kola bez tablice koji se krećaju, imaš, znači, u sred puta gde staje kola, znači, niko ne interveniše, pa potom ima nezaposlenost, istina je, ali što se tiče komunikacije, ja mislim da komunikacija se polako razvija između nas prvo, ali mislim da ima i jedna linija komunikacije između lokalnog i centralnog vlast, znači Prištine. Jedan je rekao malo prije da neko misli i tamo i ovamo. Da, ja upravo na moje analize rekao sam da ukoliko pre izvora imali ste struktura severa za dve noge u Beogradu, sad imate strukture severa, jedna noga ti je tamo, jedna ovamo, ali mislim da polako i Srbi na severu, ali i sve političke strukture imaju, znači, da mislu i da radu, da oni su deo društva Kosova. Da obe noge budu vamo. Pa i mislim, ne bi ja baš tako rekao bukvalno, ali mislim da polako trebaju da razumeju da i oni su deo ove društve. Dobro, a ova policija i žandarmerija, ili ima toga tamo na severu? Pa slušajte, tamo ja sam vidio kosovsku policiju, znam da funkcioniše kosovska policija, ostale konspirativne teorije ne mogu, znači, da komentarišu. Dobro, malo pre smo pričali o tom funkcionisanju vaše opštine, odnosno Skupštine. Vi kao potpredsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, ili idete svaki dan na posao tamo ili imate svoju kancelariju? Kako funkcionišete? Vidite, ja, znači, moja pozicija zamjenik, znači, predsjedavajući za zajednice, jeste, mi imamo jednu kancelariju. Mene mi je dao, znači, šefica administrativne kancelarije jedan prostor za moju kancelariju. Mi kada imamo, znači, neke sastanke, mi možemo to da upotrebimo. Te objekte su pod kirijom, nisu nas trajne objekte. Znači, mi imamo slobodu da se kretimo na te kancelarije, nema nekakvih problema, ali što se tiče održavanja sednice, mi održavamo to na bivši remont vojske. Danas već smo bili tamo. To nije naša sala, nego izgleda da neko to nas zajmi ili da nas daje pod kirijom. Ali mislim da u kratkom ili na dugoročnom roku mi trebamo da imamo našu zvaničnu zgradu i tamo će da imamo sigurno i trajne kancelarije. Jasno, a kako funkcionišete? Mislim, ili imate, ne znam, sekretaricu, vozača, službeni telefon, pravo na neku reprezentaciju? Da, nemamo, znači, istina je ovo da mi imamo zakonski... Mislim, sve vlasti na Balkanu to imaju. Zakonski, ako gledate to, mi imamo pravo sve to što si rekao, ali mi iskoristimo samo naše plate. Za ove 10 mjeseci ni predsjednik Skupštine, ni jako zamjenik, ni jedan cent do sada nismo uzeli ni za telefone,
ni za reprezentaciju, čak ni kola nemamo. Znači, vi vidite da mene danas mi je doveo do ovde jedan kolega i izgleda da vi ćete da me odvedete do Mitrovice. Dobro, a od koga, pomenuli ste da primate plate, od koga vi i vaše kolege zaposleni u Skupštini opštine Mitrovica primate plate? Mislim i Srbi, i Bošnjaci, i Albanci. Mi primamo plate znači, od institucija Republike Kosove. Primamo plate od znači, administrativne kancelarije kao organ koji još dalje funkcioniše. Dobro. Uzeli smo sve plate, u stvari, ako je bio neki problem. Bilo je problema na početku, čini mi se, odbornici nisu primali plate. I trebam da se zahvaljujem svim onim ljudima koji su uradili na ovaj pravac. Dobro, ali pojedinci kao izgovor za ove stvari navode nepostojanje budžeta za opštinu Severna Mitrovica za 2014. godinu. Je li vama normalno to da niko nije predvideo prošle godine budžet za ovu godinu, ako se znalo još aprila prošle godine kad su onaj briselski sporazum donosili da će biti održani izbori na severu Kosova? Vidite, znači, opština Severna Mitrovica ima svoj budžet za 2014. ali nije bio linija za Skupštinu. Ovaj problem je nastao. Zašto je nastao? Skupština najveći organ u jednoj opštini. Da, istina je, ali ja ne mogu da vam dajem taj odgovor. Ja znam da nema budžet i zašto nema tog budžeta, sigurno odgovorni za to su Ministarstvo za lokalnu, ne znam, za lokalnu samoupravu ili Ministarstvo financije. Možda su oni procenili da nećete funkcionisati, pa... Moguće sve, ali ja ne mogu da odgovorim na to. Sve je moguće, ali ne mogu da odgovorim na to. Mislim, sigurno nije tako u Đakovici ili u Gnjilanu ili ovdje u Gračanici. Mogu da odgovorim da Skupština nema budžet. Istina je da Skupština Severna Mitrovica nema svog budžeta. A je li imate objašnjenje zašto? Zašto što nije predviđeno znači, u budžetom 2014. A zašto ga nisu predvidjeli, a predvidjeli su sve ostalo? Oni nisu nam dali neki odgovor što mi bi moglo da vam prenesemo vama i ljudima. A kakva je situacija sa budžetom za 2015. godinu sad? Gledajte, vi ste imali u Skupštinu 2 puta budžet. Prvi budžet je bio protivzakoniti i politički neprihvatljiv za nas. Bio, znači, preko 17 miliona. Ja mislim 20 i nešto, 28 miliona. Grešili su negdje na 2 miliona. Jednom su rekli 18, 17, pa su izašli na 16. Vi ste, čini mi se, bili protiv tog predloga. Zašto? Gledajte, taj problem je bio politički. Jer predsjednik opštine je doveo budžet gdje je mahao zdravstvo i prosvetu i rekao da to će da plati jedna susjedna država. Znači, mi za to nismo glasali. Srbija bi se. Pa da, tako oni su mislili, mi smo glasali protiv. Za šta je onda tražio 28 miliona ili 17 miliona? Pa tražio tamo, Bog ti zna, za kapitalne investicije i ne znam šta. To je bio, znači, jedna želja. I na kraj, i za to mi smo glasali protiv i došao budžet, znači, na drugi put u Skupštinu. 28 miliona, šta fali 28 miliona? To su ozbiljne pare. Ne verujem da je bio 28, čini mi se da je bio 17 ili 18, nisam siguran. Čini mi se da je imali smo skoro debatu jednu, da je predsjednica Skupštine rekla 27 ili 28 miliona, ali dobro i 18 miliona je. Tu negde, uz okvirni zakon kaže, znači, da Skupština opština Severna Mitrovica može da ima budžet do 4,5 miliona. I u skladom tim mi trebamo da pravimo sve, znači onaj anogram ili plan gdje ćemo i šta ćemo da trošimo. Dobro, ali čini mi se da ste vi bili protiv i ovog budžeta koji je sad usvojen. On je negdje oko 2 miliona i 700 hiljada. Pa to je bio opet šala, igra. Ono je bilo previše, ovo premalo izgleda. Da, to je bio znači politička igra. Jer prvi budžet je bio, kako sam vas rekao, i protivzakoniti i politički. I nerealno visok. I isti i ovaj drugi budžet. Kad je došao ovaj drugi budžet u Skupštinu je bio 2 miliona i nešto, znači prosveta i zdravstvo su makli od tog budžeta i samo su glasali za ovaj drugi deo. Ali to je bio neprihvatljiv i mi smo glasali protiv. I Ministarstvo financije znači odbio to, ali čini mi se da je doveo zaključak da budžet Severne opštine da bude isti kako je bio za 2014. Znači budžet će da bude 4,5 i čini mi se 4 i nešto zarez 5 će da bude isto i za kapitalne investicije, neki novi plan što je usvojio znači vlada Kosova. Znači opet nema sredstva za vas, za Skupštinu? Ne, čini mi se da, jer oni su radili na taj pravac kako bi znači rešili ovaj problem, ali znači organi opštine Severne Mitrovice opet nisu prihvatili to, mijenjali su tamo neke stvari i tako je išla ta igra kako je išao i za statut i na kraj znači gledao sam na vesti da Ministarstvo financije doveo odluku da reši taj problem. Dobro, a šta radi
konkretno ova administrativna kancelarija sad? To je ono, da podsjetimo naše gledalce koji ne znaju, to je ono telo koje je osnovano pre nekoliko godina. Radi isto što bi trebalo da radi jedna opština. Sve, znači, ove zadatke koji bi trebalo da završi opština, ta kancelarija završava. A ima li razloga da ona još uvijek postoji tu? Pa sigurno, ako vi imate jednog predsjednika koji neće da obavlja znači, taj deo posao, znači nije logično da tamo ostaje anarhija i da nemamo nijednu instituciju da bi pružili podršku našim građanima tamo. Jasno, smo već pričali o tome. Postoje tu i nadležni organi koji mogu da verovatno to reše. Kakva se poruka šalje time što ta kancelarija je pa gledajte više u Mitrovicu, tamo ljudima i političarima ne zanima kakvu političku poruku ili kakvu poruku vi pošaljete. Oni gledaju njihove političke interese, pa za građane nije veći problem. Jasno, ali meni sve to liči nekako da je sve ovo privremeno. Ajde sad pa ćemo posle vidjeti kako će i šta će. Pa sada hoćete na moju profesiju da vas pričam kao političar, da vam dam jednu analizu. Ja mislim da sever Kosova ili 4 opština na severu su na jednu tranziciju. I ova tranzicija traži vreme i sigurno i strancima i ovima na severu, znači novo opštinama i rukovodstvima ne žuri se. I oni idu, znači, kako kažu Englezi, step by step, korak po koraku, da bi taj problem, mislim, za 4 godine rešio. Gledajte Slobodno srpski i vidimo se posle kraćeg predaha. Dobro, gospodine Azemi, kako se danas živi na severu Kosova? Pa, kako se živi danas, trebate da znate kako ste živjeli jučer ili prekjučer. Ja mislim da situacija malo se promenio. Ako vi 99. 2004. ili 2008. imali ste jednu napetu situaciju i posle 2008. znači one barikade, mislim da situacija polako, ali sigurno se promenio. Vi, rekao sam vas i malo pre, da nemate one tenzije koje su bile. Kakva je sad bezbednostna situacija u Mitrovici i u tim susednim opštinama? Mislim da je bolje. Mislim da je bolje pošto je postao, znači, pravna komunikacija između predstavnika svih zajednica koji tamo živu i lokalne izbore, pa i samo naše učešće na izbore je doprineslo da, znači, na promenje situacije na dobro. Nije situacija, znači, povoljna, ali nije ni loša. Jeste bolja nego što je bio jučer ili prekjučer. Znači, ide na dobro, ali postepeno, ali još dalje, znači, imamo te probleme koje već sam pričao malo pre, održavanje situacije pre barikade. Jasno, obični građani Mitrovice i južne i severne kažu mi da su počeli da mrze nekako sport, jer kad god je neka fudbalska ili košarkaška utakmica većeg rizika, odmah se to tamo nekako obeleži nekakvim eksplozijama, vikom, drekom, pretnjama. Je li baš tako? Pa šta da vas kažem, mentalitet Balkana u stvari je nekad i čuda. Vi imate jednu igru koja se razvije negde, imate reakciju tamo, pa imate i reakciju ili akciju ovamo. Ali opet ove slučaje su izolovane. Kako je bilo u Mitrovici posle ove utakmice Srbija-Albanija u Beogradu? Ja mislim da je bio neprijatno. Ja sam vidio televiziju, znači nacionalnu televiziju KTV, kako većina građana, hajde da ne kažem građana, mogu bolje da kažem huligana, koji su izašli pored mosta tamo i zvali su ubi za kolju da Šiptar to ne postoji. To je potpuno neprihvatljivo. Ja sam osudio to i doveli smo u Skupštinu odluku da usuđujemo ovakve, znači, postupke. Ovo ne pošalje, znači, dobru poruku ni za jednu zajednicu i ja sam usudio i to je usudio i Skupština i predsjednik i mislim da ovo će da bude deo prošlost i na budućnost policija kao organ koji radi tamo treba da uzme sve mere da ovakve pozive, znači, racistske, pa i, ako mogu da kažem, i fašistiske, da više... A kako je bilo na jugu, situacija na jugu? Imali ste na jugu tamo slavlje, ali mislim da i tamo policija je radio svoj deo posao i, znači, sve je prošlo, znači, ako mogu da kažem, samo na ovakve pozive, ali ne na nešto, znači, još... Da, ali mene naročito tu brine što u tim protestima su najvidljiviji, čini mi se i na severu i na juga, mladi ljudi, odnosno tinejdžeri. Mnogi među njima još nisu ni punoletni. Zašto je to tako? Pa zašto to je tako? Je li njima lakše manipulisati ili je nešto drugo? Ne, ja mislim da treba da bude jasna poruka od političara. Tu bi trebao odmah i predsjednik
predsjednica Skupštine, pa i jako potpredsjednik, odmah da izađemo znači, na jednu deklaraciju gdje bi usudili to. Da, ali pitao sam za ove mlade ljude, zašto, šta to njih tera tamo da se oni, mislim, kakvi će biti kad porastu, što bi se reklo, odnosno kako će se ponašati kad odrastu, kad sad Pa ja to mislim rade? da društvo, pogotovo institucije, treba da stvore uslove za njihove, ako mogu da kažem, zapošljavanje. Jer vidite da tamo većina građana i omladine ne radaju. Nema posla pa i na ulicu. Da, nemaju posla, nemaju perspektivu, malo gledaju tamo one televizije, one radikalne strane i hajde šta ćemo da radimo, izađemo tu pored mosta, višemo malo, gledamo da li ima da se lomi nešto ili ne i opet se vratimo znači, na normalan život. Ali mislim da ovo je nenormalno i mi ne možemo da prihvatimo nešto nenormalno kao normalno. I zato moj znači, jezik u Skupštinu jeste uvek znači, ton pomirevanje i jeste poruka mira i poruka koju treba znači, svi građani Severne Mitrovice i Severa Kosova da shvatu da mi smo komšije i mi trebamo znači, da nastavimo život ovako, iako se razlikujemo, da živimo jednog pored drugu, a ne da nastavimo traku u prošlost. Poslednji veći incidenti koji su pretili da eskaliraju bili su krajem juna, čini mi se, kad je izgrađen ovaj takozvani Park mira na glavnom mostu, koga pomenuste na početku. Šta bi sad sa tim parkom? Imali smo neke najave iz Prištine da će on biti uklonjen, odnosno srušen, pa i dalje je tamo sad. Vidite, park, kako vi nazivate, ja mislim da je to barikada. Rekao sam takozvani Park mira. Takozvani Park mira, ali sad imate park, znači psi lutalica koji tamo su napravili neko uporište i možete da i vidite po 10 ili 15 njih tu. Mislim da treba da se ukloni u kratkom roku, jer to bi bio dobra poruka. Pa što ga ne ukloniše, mislim? Rekao što iz Prištine da će da uklone. Pa ja mislim da to više je na većem nivou. Vi imate sad znači, politički proces između Beograda, Prištine i Brisela, ali ja sam i to rekao da ovo pitanje treba da se reši što pre. Ali to vama normalno da se, bilo je najava i u Briselu da se razgovara o tome. Vama normalno da se o tome priča? Pa nije normalno. Slušajte, ja pre neki dan bio sam na jedan sastanak tamo, znači zajednice i pričam u vezi problema, imamo puno puta tamo svadbe ili slave i imao dosta pusnjave. Jedan od naših komšija tamo kaže pa to je normalno. Ja mu kažem pa ako za tebe je postao nešto nenormalno, normalno, ovo nema komentara. Isto i ovo kažem, ovo što se dešava je nenormalno, ali izgleda za nekog političkog lidera tamo je normalno. Jasno, ali doduše ni Albanci nisu tu ostali dužni. U Bošnjačkoj mahali se pojavio trg Adema Jašarija i posle toga se svi nekako umiriše, što bi se rekao. Ja mislim da akcije koju su doveli znači, neki ljudi na severu, kad kažem akcija parka, posle akcija za trg Cara Lazara, imali ste ovamo reakciju. Taj trg Cara Lazara ne postoji, nema ga. Da, ali u stvari to je trebalo nešto da se radi tamo. Vi ste imali jednu akciju, a ovamo ste imali jednu reakciju. Uvek kad vi imate neku akciju, trebate da mislite da može da bude i neka reakcija. Ja mislim da ovaj deo drugi što ste vi pričali u vezi toga, to je jedna reakcija, simbolična reakcija koju su radili naši građani. Ali dobro, to je sad, i sad je sve, svi su smireni, balans postoji, tamo park, vamo trg, i to je to i... Pa sada mislim da to treba da se reši na višom nivou. Jedno i drugo. I trg i park. Pa sada ne znam da li su obe na procesu, ali mislim u vezi parka, jer park znači smeta tamo kretanje, ne može ljudi da se idu s kolima, zamislite ako ima neko infrakt tamo, ne može do bolnicu da odvede čovjeka, znači ima puno takvih slučaja. Da, bilo je nekih medijskih špekulacija da će gradonačelnik Severne Mitrovice biti smenjen sa te dužnosti, jer je on otvoreno podržavao taj park mira na tom glavnom mostu na Ibru. Slikao se tamo, davo i neke izjave. Pa izgleda da gradonačelnik voli medije tamo, pa sigurno je izašao. Kako ste reagovali vi u Skupštini na to? Ja sam reagovao tako da sam rekao da ovo je neprimereno. Rekao sam da ovo ne doprinosi miru i stabilnoj situaciji između zajednica na severu. Ovo je udar na nas. Ako imate albansku i ostale zajednice koje su vas pružili ruku pomirivanje, vi imate drugu stranu gdje, znači, ako sednu pored vas, iza leđa stava vas prepreke ili barikade. To nije znači naša volja, nije naša politika i ne volimo to da bude politika predsjednika opštine, jer u stvari on nastavio barikadu nama, znači njihovim sugrađanima
i Albancima, i Bošnjacima, i Srbima čak. I mislim da bi trebalo to da se reši i to da makne. A kako izgleda život Albanaca danas na severu Kosova, odnosno u Severnoj Mitrovici? Pa vidite, nije lak život na severu Kosova. Malo pre samo vas rekao da na severu imate i da, sad vas pitam za Albance. Da, imate i paralelni organ koji svaki dan i svaki noć gledaju da nas umanju. Kako, na koji način? Pa gledajte, vi znate da na severu ima pune kuće i stanova Albanaca koji su kupili na etničkom i političkom smerom. I ja sam to rekao da treba da se zaustavi, čak sam rekao i to i danas. Vi imate nastavnu situaciju kolonizacije albanske naselje ili nesrpske naselje. A kako kad kažete u političkom smeru se kupuje to? Pa vidite, imate jednu albansku kuću gdje ne kupi, na primjer, jedan privrednik, nego imate gdje kupi neko drugo. Znači imali ste primjer da je kupio, imali ste reportaž na B92. Jasno, ali šta je tu sporno ako je taj neko prodao, uzeo pare, šta njega briga? Kako nije sporno? Da li imate vi neki primjer da vlada Kosova kupio jednom Srbinu neku kuću? Nemate nikad takvi primjer. A imate u B92 puno takvih primjera gdje vlada je kupio albanske kuće da bi promenio etničku strukturu. I na koga se vode sad te kuće, ti stanovi? Pa sada ja nisam, tu javni tužioc, ne znam na koga. Pa jasno, ali na vladu Srbije se sigurno ne vode. Pa to je nego na pojedince, ili tako? Pa to je posao za pravdu. Jasno, na zemlji, ali evo u ovom selu... Ja pričam u političkom smislu, ne u pravdu. pravilnom. Ali ako tako gledate, možemo onda da kažemo da je vlada Kosova kupila 150 kuća ovde u Čaglavici. Pa dajte dokaze. Pa dajte dokaz vi da je tamo vlada Srbije kupila. Evo vam B92. B92? Ne, uzmite B92. Ne, ali na koga se vode te kuće i ti stanovi? Pa nisam javni tužioc, ja da gledam na koga se vodi. Jasno, ali to je u pitanju trgovina. Ljudi prodaju i ovde u Čaglavici je 150 Srba prodalo svoje kuće. Da, ali tu se razlikujemo. Ako imate ovamo... U čemu je razlika? Razlikujemo se. Jer nemate primjer, znači da se mešao neko od vlade sa jednom političkom ciljom da kupi nekakve kuće. Nemate primjer da neko iz vlade Kosova pravio vas jedan stan i doveo vas Albanaca iz Preševske doline u Čaglavicu. Da li imate ovakav primjer? Ima, kako da ne. Da pravio vlada Kosove zgradu? Ne znam da li vlada Kosova, ali imamo Albanci iz Preševske doline da su došli ovdje. Imamo Albanci iz Đakovice, iz Peći da su došli ovdje. Ja ću da vas kažem da u Mitrovicama imate primjer da je kupena zemljišta, pravljena zgrada i dovedene Srbije od svakog kraja Kosova ili bivše Jugoslavije. Jasno, ali je novac u pitanju, neko je prodao za novac, kao i ovde, kao i tamo. Ali organizovano. Organizovano. Ne individualno, organizovano. Pa i ovde je pola sela prodato. Sad ne znam da li je organizovano ili pojedinačno. Ako je organizovano, može da idete u sudu da basite. Ali dobro, to je već neka druga tema. A koliko je Albanaca pre 1999. godine živelo tamo na severu, odnosno u Severnoj Mitrovici, a koliko oko 75% su bili Albanci na Severnu Mitrovicu. Većina stanovnika na Severnu Mitrovicu su bili Albanaca. Posle rata na Kosovu 1999. 2000 i 2004. su proterane silom, uzurpirane stanove, zapaljene kuće i promjena etnička struktura na severu. 75% je živjelo u Severnoj Mitrovici, mislim, kažete? Tako nešto. Severnoj Mitrovici, da. Mislim, da. Dobro, a koliko danas živi? Pa i rekao bi moguće da su 15%. Ili imate broj, mislim da ne računamo sad? Tu negde, nisam siguran na brojke, jer nismo imali popis, ali mislim da oko 15% su Albanci. Iako imamo... Živi preko 500? Ne, živi sigurno 2-3 hiljade Albanaca. U Severnoj Mitrovici? Da, verujem. Moguće i više na brojke, ali znam da i većina, njihove kuće su zapaljene. Imate oko 300 albanske kuće zapaljene, oko 400 stanova ili više uzurpirane, radnje, zemljište, sve to, još dalje su bogatstvo na albansko ime. Sve su to uzurpirane. A koliko Srba živi u Južnoj Mitrovici? Mislim da u Južnu Mitrovicu sada živi neki mali broj Srba. Koliko? Jel znate? Mislim, vi ste bili savjetnik gradonačelnika Južne Mitrovice u prošlom mandatu, pa verovatno ste upoznati. Mislim da je veoma simboličan broj. Ako gledate, sada je ostao i suvideo tamo, moguće da živu negdje više nego 100 porodice. Moguće. Ali u samom gradu tu, mislim? Nemam informacije o samom gradu. A šta je problem što nema više
Srba u Južnoj Mitrovici? Mislim, bili ste savjetnik gradonačelnika. Da, ja mislim da većina, ste upoznati. vi znate da naš predsjednik općine na tadašnje vrijeme je pozivao Srbe da se vrate u Svinjare. Mi čak smo im napravili kuće koji su bili znači, zapaljeni tokom nereda ili znači, konflikta. I vidite da nisu imali... Jasno, znači, oni su se vratili pa su 2004. ponovo im zapaljene. A i opet su im napravljene. Znači, Svinjari je kompletno... Ko će više da rizikuje život Pa evo, 100 puta, pa gospodine napravite, Zemlji? ako vi imate sad predsjednika opštine Severne Mitrovice gdje na jedan njegov poziv nije zvao Albance da se vratu na sever, vi imate primjer da je predsjednik opštine nešto je pozvao. Čak im je napravio kuće, mi ne možemo silom nikoga da vratimo. Ali ja kažem da svako ima pravo da se vrati na svoju imanje. Iako je Srbin, iako je Rom, iako je Albanac, iako je Bošnjak. Jasno, ali to vas pitam, šta je problem što tamo ne žive? Ovamo rekao ste, u severnom delu živi 2-3 hiljade Albanaca. Da. U samom gradu. Ne, mislim da ne žive u centru. Ali dobro, tu u centru koliko živi? 500-600 živi sigurno. Ne živu, ne verujem. Ja pričam u Bošnjačkom Malu, 3 solitera, tamo kako vi nazivate Brđani i mikronaselje, to ovaj brojak je imali malo deo Suvido ili Pa dobro, 2-3 hiljade, vamo... Ja mislim da ovaj proces povrataka treba da se obija na obe strane, znači da se vratu i Srbi i Albanci, ali trebamo da imamo primjer kako predsjednik opštine poziva svoje građane da se vratu. I vi znate da mi to smo učinili. Predsjednik opštine to nešto je učinio samo deklarativno, nego to je radio na delo, ali mi nemamo još političku volju, čak ni deklarativno nemate znači, jednu izjavu od predsjednika Severne Mitrovice da Albanci treba da se vratu na njihove kuće. Pa ste mu rekli nešto, ste mu Pa sugerisali? sigurno smo mu rekli, ja čekam, pa i sigurno čeka da to polako da se razvije. Ali ja I to je proces po njemu? Da, sigurno. Ja Dobro, mislim da to treba da da radi. A da li je radi. po vama Mitrovica danas dobro mesto za život? Pa šta da vas kažem, ako gledate razliku između naše današnje Mitrovice i Mitrovice pre 1999. godine, kad je bio grad kulture, kad je bio grad sporta, muzike, rudarstvo, sada Mitrovica je jedan bedan grad, bez ekonomije, bez takve društva koje je bio tada, znači, ali opet je ima onu dušu Mitrovica, ako gledate znači, na geografskom pozicijom, opet te vuči, opet voliš da sedneš na taj grad gdje se porastao, gdje si prošao jedan deo života. Ali mislim da nije kako je bio. A šta je najveći problem sad Albanaca na severu Kosova, odnosno u Severnoj Mitrovici? Ja mislim da najveći problem je nezaposlenost. To je veći problem. To je veći problem i za našu zajednicu, ali i za sve zajednice. Problem drugi jeste to što naši ljudi još nemaju znači, to mogućnost da se vratu na njihove kuće, na njihove stanove. Dobro, ali pričamo za ove koji tu žive. Da, za ove koji tu žive, znači mislim da imaju... Mislim, bezbednost i... Mislim da imaju dobru komunikaciju za svojim komšijama tamo, Srbima, Bošnjacima. Na primjer, ja pored moje kuće imam puno srpske porodice koji su došli sada, znači jer nisu bili pre, idu, pozdravimo se i ne mogu da kažem da imaju veći problem nego što znači, imao nekada sada, znači je taj problem što sam vas rekao, ekonomija i nezaposlenost. Dobro, evo samo kratko dajte jednu ocenu od 1 do 5 po vašem mišljenju kako žive Albanci na severu Kosova i zašto to mislite? Pa šta ću da vam kažem, ako mislite znači, na ekonomskom, političkom... Uopšteno. Pa ja bih rekao na 2 ili 3, ne više. Dobro, idemo sad do naših građana ponovo i njih smo isto pitali pa da vidimo šta oni kažu. Dakle, ocenite od 1 do 5 kako žive Albanci na severu Kosova i zašto to mislite. 10. Što? Pa lepo im je tamo. Mogu da vade i srpska dokumenta i sve i da idu masovno za Evropu. To je mi bio cilj. Bar to je moje mišljenje. Pa 2, 3 tu, dakle nešto. A zašto tako mislite? Pa i oni se dosta žale i kad treba kuće da rade tamo da, šta ja znam, kažu da ih ometaju i onda imaju problema tako kad prolazu da izađu na jug Mitrovice i tako. Možda je bolje od nas. Oni su složeniji nego mi. To mogu da kažem drugo. O ne, oni žive normalno, kao svi građani Mitrovice, da. Nikako. Koju biste ocenu dali? 0.
Zašto? Zašto oni ne smeju da se kreću tamo? Ne daju da se izgrađe u svoju dvorištu, ne smeju da ugrađu, kako da kažem, kuću svoju. Na severu Kosova od 1 do 5. Sigurno 4. Zašto to mislite? Zato što su bezbedni, niko ih ne dira, razumete? Pa ja mislim ne žive loše. Možda ima tu i tamo neke prepreke po neki put, ali ipak donekle može. Pa ne znam kako da kažem, nije sigurno. Nisu sigurni zbog toga što ne funkcioniše zakon. Da funkcioniše zakon nema razloga da se loše osjećaju ljudi bilo gdje. 5. Zašto to mislite? Zato što sve uživaju sve podobnosti. Nemam informacije tako, pravda. Ne mi interesuje, pravda, ja sam turske nacionalnosti, ja živim u Janjevu, više televizor pratim turske nego li kosovsko. Loše, jedinicu. Zašto tako mislite? Tako mislim, jer nemaju uslove tamo. Dobro. Zašto to mislite? To što su ravnopravno sa Srbima. 5. Zašto? Zato što je sve u njihove ruke. Dobro, gospodine Azemi, evo vidjeli smo šta kažu naši građani. Ima tu, boga mi, dosta petica, ali uglavnom su neke dvojke, trojke. Šta kažete na ovo? Ja mislim da ja sam dao jednu, znači, realnu analizu. Mislim da tu je dvojka. Mislim da situacija Albanaca treba da se promeni i na ekonomskom, pa i na, znači, socijalnom aspektu. Nakon još jednog predaha čućete ko je Emir Azemi. Emir Azemi rođen je u Mitrovici 1986. godine. Posle završene srednje ekonomske škole diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Prištini i to pre roka sa prosečnom ocenom 9,10. Radio je kao urednik studentskih novina, a potom skoro 2 godine bio je i savjetnik gradonačelnika Južne Mitrovice. Trenutno je odbornik Demokratske partije Kosova i potpredsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica. Živi u bošnjačkoj mahali i govori engleski, francuski i srpski jezik i naravno maternji albanski. Gde tako dobro naučiste srpski, a tako mlad? Gledajte, u mom životu, znači, prošao sam dosta u okruženju gdje sam živao, znači, moji komšije su bili muslimani, bošnjaci. I ceo vreme, znači, sam se družio s njim i najbolji moji prijatelji i drugari su bili bošnjaci. I, znači, naučio sam bošnjački jezik, ima malo razlike tamo ovamo. Znači, vi pričate bosanski, a ne srpski, zapravo. Znači, imao sam drugare puno bošnjaci. Nisam imao priliku da imam drugare Srbe, jer nisu bili moji komšije. Ali posle toga ja sam čitao dosta novine, dosta sam pratio vesti na srpskom jeziku, još dan dalje, znači, pratim, čitam i mogu da pišem i čak i ćirilicu. Svaka čast. Kao što rekoh, živite u bošnjačkoj mahali. Bošnjačka mahala je stvarno jedna od retkih multietničkih sredina na Kosovu. Kako žive komšije jedni s drugima? Ili pričate, ili se deca druže tamo jedna s drugima, ili uče jezike? Baš to pitanje je veoma, znači, interesantno. Predno 2 dana imali smo neki sastanak s OSCE-om, OSB-om, kako vi to kažete. Tu su bili sve zajednice. I dao sam primjer da ako mi imamo, znači, suprotne političke stavove, imate primjer Bošnjačku malu gdje Srbi, Albanci, Goranci, Bošnjaci, Turci živo zajedno. Ja sam imao priliku da pored moje kuće da vidim negde 10, znači, maloletnika od 10 godina, tu negde Srbi, Albanci, Bošnjaci gdje igraju zajedno, pričaju i ovaj albanski malo, pa i onaj srpski malo. Znači, ima takve prilike gdje Albanci, Srbi i ostale zajednice živu zajedno u bošnjačkom malo, ali imate priliku i veće, znači, gdje sedno imate kafanu tamo gdje se zove Bosna, gdje sednu i Srbi, Albanci, imate i kafanu tamo Trepča, gdje sednu Srbi, Albanci, Bošnjaci i svi ostali. Imate puno takvih primjera na severu gdje Albanci i Srbi i ostale zajednice živu pored velike razlike političke ili nacionalne što imaju.
ali ja verujem da budućnost ove zajednice jeste u miru, u suživotu za svojim građanima koji tamo živu i ovakve primjere ne možete da vidite znači, u lokalnim televizijama Srba sa severu. Zašto to je tako ne znam, ali verujem da bi trebao da pravu reportaže kako živu znači, zajednicu u Bošnjačkom Malu. Dobro, a tolike su pare ušle na Kosovo, a ne vidi se, čini mi se da je nijedan dinar ili evro završio u Bošnjačkoj mahali. Što niste tražili neki, ne znam, specijalni status kad je očigledno u Bošnjačkoj mahali drugačije nego u severnom i južnom delu Mitrovice, kao što sad upravo i rekoste. Da, ako gledate ovako Bošnjačko Malo sa spolje, možete da vidite da Bošnjačka Mala je jedna tržni centar. Vi tamo imate preko 100 radnje gdje radu Srbi, Albanci, Bošnjaci i Goranci, gdje se krećaju, ali istina je to da nismo imali investicije. Gledajte tamo putove, trotoare, svetlo, znači sve je na haosu. Ako i uđete tamo u Google, možete da vidite najmanje sigurno 30 izjava ili 40 sam dao za zahtevima da se promene situacija ekonomska, pa ajde da kažemo i socijalna, svih građana tamo, ali kako vidite, još dalje nije se promenio. Jasno, možda ste mogli u Briselu da predložite nešto kao distrikt Brčko u Bosni možda. Pa slušajte, sada ovo je drugo političko pitanje. Jasno, šalim se malo, na nego je to... moju profesiju, ali neću da vas odgovorim na to. Vi znate da sada na ovom sistemu gdje je decentralizovana vlast i srpske opštine na severu, pa i na jugu imaju dosta ovlašćenje gdje može da razviju svoje teritorije samo ako imaju volju. Jasno. Jasno, eto već godinu i po dana je prošlo od parafiranja tog briselskog sporazuma između Beograda i Prištine. Mnoge stvari su sprovedene. Jedno od njih su ti izbori na severu Kosova, odnosno u ove 4 opštine. Međutim, ima i onih stvari koje nisu. Recimo, zajednica srpskih opština nije ni na vidiku, što bi se reklo. Kako vi gledate na tu ideju o stvaranju zajednice srpskih opština? Pa slušajte, sve što je potpisano između dve države, Kosova i Srbije, ja mislim da ćemo to da poštujemo. Jasno, ali da li će ona biti neki ozbiljan organ ili će biti neka organizacija i to nevladina? Ja mislim da to će da bude u skladu za zakonom Kosova. I ustavom, naravno. Sigurno. Dobro, a šta će Srbi, ali i ostali građani, recimo Severne Mitrovice, dobiti učešćem u toj zajednici, što već nisu imali ili što nemaju danas? Pa ne bi mogao da produciram znači, taj proces. Taj proces još znači, nije počeo. Jasno, i vi ćete da uđete u tu zajednicu. Sada, mislim, Severna Mitrovica. To još dalje nije stvoreno. Kad se to stvori, mislim da ću da se odgovorim. Očekujete nešto dobro? Pa ja mislim da ovo što smo očekivali i vi i mi i građani Severne opštine još znači nije došlo znači u nivou, to je znači ekonomija, vlast. Čekamo prvo šta će da bude za ovaj deo znači investicije od Evropske zajednice, pa potom ćemo da gledamo i šta je u dobrobit svih građana i u skladu za zakonima koji važu znači u teritoriju Kosova. Sigurno da ćemo dati doprinos. Jasno, ali očigledno nisu svi Srbi očekivali ovo što rekao ste. Evo, pojedini Srbi na severu Kosova otvoreno i javno kažu da nisu srećni zbog tog briselskog sporazuma. Nedavno su najavili inicijativu da će tužiti Ivicu Dačića, bivšeg premijera Srbije, za, čini mi se, vele izdaju zato što je potpisao, odnosno parafirao taj briselski sporazum. Kako na taj dokument gledaju Albanci sa severa Kosova? Recite mi vi mene ko je srećan na politici. Vi u politici imate kompromis, a kompromis znači da obe strane neće da dobiju to što hoću. Ja mislim da ovaj kompromis što je doveden od briselskog sporazuma doprinesio miru situacije, stabilnost i sigurnu promjenu odnosa na dobro između znači, albanske, bošnjačke i ostale i srpske zajednice koji živu na severu, ali mislim da je doprinesao i smiravanju političke situacije između lokalne vlasti i centralne vlasti u Prištini. Doveo je poverenju između same naše zajednice koje živu znači, na severu. Jasno, kažete u politici obično niko nije srećan. Vi ste funkcioner Demokratske partije Kosova, stranke Hašima Tačija, koji je zajedno sa Dačićem potpisao taj istorijski briselski sporazum.
Jel najavljuju Albanci možda tužbu protiv Tačija zbog veleizdaje ili Pa, možda slušajte, zbog tog dijaloga? ovo je mentalitet Balkanaca. Vi znate da tokom ovog procesa, političkog procesa, ako možemo da kažemo, u Briselu imali ste proteste i u Mitrovici, imali ste... Ne, ali sad pričamo o ovoj inicijativi oko ove tužbe, oko veleizdaje. Pa i to su, znači, za unutrašnju politiku... Ili možda Albanci Tačija vide kao nekog heroja zbog tog dijaloga i tog početka. Pa ja ne bih rekao da i Tači i Dači su se... Pošto Srbi tamo Dačića vide kao veleizdajnika. Ja mislim da oboje nisu se osmejeli kad su potpisali taj sporazum, ali mislim da taj sporazum je doprineo miru i stabilnu situaciju ne samo na Kosovo, čak i u regionu. A kakve su vaše dugoročne prognoze kad je ovaj briselski sporazum u pitanju? Hoće li implementacija tog briselskog sporazuma u Mitrovici i južno i severno od Ibra dovesti do, ne znam, smirivanja strasti, relaksacije te atmosfere, odnosno tih odnosa? Ili očekujete možda neke proteste, nerede i probleme? Ja mislim da imamo problem u interpretaciji ovog sporazuma. Nemamo problem, znači, na samog sporazuma, nego kako interpretišaju strane. Vi znate da je taj sporazum je, znači, ako mogu da kažem, već otvoreno međudržavni, ili samo države potpišuju sporazum. Iako oni su pozivali tako nešto neutralno, ali mislim da taj sporazum veoma je bio bitan znači, i za našu zajednicu, pa i za srpsku zajednicu, ali je bio i bitan za obe države koji su učestvovali na ovaj proces. Ja mislim da ovaj sporazum je početak historije promene između same dve države, ali i između dve nacije koji su bili, ako gledate, više nego jedan vek u sukobama. Ja verujem da prošlost ima da bude prošlost, nećemo da zaboravimo našu prošlost, ni po koju cenu, ali mislimo da naša zajednica i ostale zajednice treba da radu u dobrobit svih građana i da se vratimo polako u budućnost, a to je budućnost, znači, Evropa. Dobro, evo i za kraj, eto, naši gledalci su imali priliku da bolje upoznaju potpredsjednika opštine Severna Mitrovica, Emira Azemija. Sada vas pitam, kad ste, tako rekao bih, eto, pametni kao što jeste, bez svake sumnje, kako nigde niste otišli iz takve Mitrovice do sada? Pa ja mislim da s Mitrovicom me veže puno šta. Ja ne mislim da u političkom životu ili u političkom karijerom je nešto više daleko od tvog rada ili od dalekog tvoje zajednice. Ne bih rekao da sam veoma pametan, ali učestvovao sam na puno, znači, procesa koji su se razvili, pogotovo za ove 9 mjeseci tamo. Ja sam vežan s Mitrovicom, vežan sam s okolinom, s mojom porodicom i mislim da moj doprinos je doprinos ne samo za moju zajednicu, nego doprinos za svih građana. Mi imamo jedan život, ovaj život je veoma kratak i mislim da služim mojim građanima. Nisam čovjek bez greške, ne daj Bože da kažem to. Svi imamo greške, ali mislim da ovako kakvi smo trebamo da radimo i da živimo u dobrobit svi ovi ljude i za našu porodicu, pa i za ostale porodice koji imaju oči prema nas, ali sigurno da Mitrovica je grad koji me veže i koji na neki način neće da me pusti da idem. Gospodine Azemi, hvala puno što ste bili gosti emisije Slobodno srpski. Hvala i od vas. Hvala i vama. Gledali ste i slušali Slobodno srpski. Budite sa nama i sljedeće nedelje na vašoj omiljenoj televiziji. Slobodno srpski ili kako god želite, pišite na e-mail adresu slobodnosrpski@gmail.com ili pošaljite pismo na Medija centar Čaglavica za emisiju Slobodno srpski. Prijetno!